سلامك ازیدی جدهو که حول ده هر تشتی بکه جبو بلگه کرنا توانن دجی جواکاوی. بهزاد فرهان مراد آگاهین لسر قربانان کم دکه وکو ظلامن هاتنه کشتن و کیچن وکو کولین سکسی به دست داعش تیم بکارانین. We have پیوین دگل زیدی 2400 کسان کرد. تركيز مثلا الضحية هي أو ضحية انتهاك وقال لك تشوف سريهاتي براخك يوم عندي توثيق إن كانت شيء مثلا سريهاتي أبي هيجي شو نقول مثلا بيجين السالفة مثلا داعش ومثلا في المعنى شبوي الصبي هدفك يبين أنت شيء وكنا اللي صلاح كيشت هدفي من أول شيء أفتش بسالي فيجن قلب بتشوكي وطبعا حمو حالتي دي وشا نفسي حالتي مقابلة دي قلكم أبده لكم سردو رخا إيك صبي كحقوان هندانا بت أبو محكمة بوشي أدليوان حاضر بت يا دوي يا بو أرشيفي بو تاريخي مثلا موقف جاريشك فرمانة إيه كدو بسلاماتي مثلا وقالك دنيا نزان أصلا أفتشي مسألة شو باش إنه أصلا متأكد إن بشي بيصالة كان في شولينا كين ديبيجن دارا تشوف إيزي أنا هاتيا حول مازن تنكرن کو بيتر روني بيت دانين لسر برزغريكا ازيديان لهندر شنغالي و هر وصال درفه كوميسيونا تاملانتوس يا ما في المروف بانالك بريفا برن تيدا اندام برلمان عراقي فيان دخيل بجدار بو خانم دخيل روني دده لسر روشا پنابران يا خراب و پیوستیا آلیکاریا جواکا ناونتوی او دبیجه کو دمک درش بدوه تا کو ازیدی وگرن جهوارن خالشنگاله جبر کو وان ایدی باوری بجیران خواه نمایه و او داخوازیا پارستنا ناونتوی دکن. Weapons don't make peace. چک آشتی ناینه و من نوی چکان راکین لهر وصا ام ناخازین جیرانت مشی چک هبن لو ما ام دخازن تشت بسر ازیدیان هاتی و جنسای بتناسین دا کو ده پاشا روژه دا یا بسروان هاتی بسر منعید. برزگاربونا جمارکا مازن یا کچن ازیدی جدست ملیتان داعش بهزاد مراد جیروکا واندن ویسا لسر چوا او راوین و گهشتن جهک آرام لیل آلیه کدن دکومبونا خانم دخیل لی بجدار بوی دنگ امریکا پسیارا روشا درونی وانک چاکر. This is a very good question. I had wanted to conclude the session with this. اف برزگریکا که گلک گرنگه 2700 شنوکش رزگاربون پشت 2 سالان جکرین و فروتناوان و دست درشی لسر نامی سوان تو نکاری بین برچاوان چند وان کچا نخوشی دیتینه گلکش وان نها نخوشی درونی هنه و گلک ناون پیدوینه بوچاره سرکر ناوان دا او فرمن چوا وان کچان و گرینه و دنو جواکا وان دا اف یک برزگریکا که گلک مصنه که ام دخوازن جواکا ناف نتوهی آلی کاریا مبکه. هجای گوتنه کوژه 2 سالان تانها نزیکی 5000 ظلامن ازیدی ده دست ملیتان داعش هاتن کشتن و 400,000 ازیدی کجبر بونه جمالن خواه. رویندوسکی دنگ امریکا